Mu myaka ishize isi yateye intambwe ikomeye mu ikoranabuhanga, mu buvuzi no mu mibereho y'abantu. Ariko mu gihe abantu bishimira iterambere, hari ikibazo navuga ko gituje kitavugwa cyane ariko kigenda gihindura ejo hazaza h'ikiremwa muntu. Nta kindi no kugabanuka kw'intangangabo mu bantu. Iki ni ikibazo cyatangiye kugaragara bucece mu mibare ya laboratoire, mu nzandiko z'abaganga no mu bushakashatsi bwagiye bukorwa mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi abahanga benshi bemeranya ko intangangabo mu bantu zirimo kugabanuka mu mibare no mu bwiza, kandi bihatari inkuru yo mu gihugu kimwe gusa, ahubwo ari ikibazo cy'isi yose. Byatewe n'iki? Nge nkwaye ikaze, nitwa Manzi. Intangangabo ni utunyabuzima duto dufite inshingano zikomeye, zirimo gutwara amakuru y'indangasano y'umugabo tukayahuza n'intanga y'umugore kugira ngo habeho umwana. Ubundi mu mugabo muzima, mililitiro imwe y'amasohoro igira hagati ya miliyoni 15 na miliyoni 200 z'intangangabo. Muri zo byibuze 40% zigomba kuba zikora neza kugira ngo zishobore kugera ku ntanga y'umugore, kandi byibuze 4% byazo zigomba kuba zifite imiterere isanzwe. Iyo ibipimo bigabanutse, uburumbuke buragabanuka kandi amahirwe yo kubona umwana aragabanuka. Mu myaka y'igihumbi kimwe na 1970, abashakashatsi batangiye kubona impinduka mu bipimo by'intangangabo mu bagabo bo mu Burayi no muri Amerika ya ruguru. Mu ntangiriro byafatwaga nk'impinduka nto zishobora guterwa n'uko ibipimo bya laboratoire byahindutse, ariko ko imyaka yagiye ishira, imibare yarushijeho kwerekana ko hari gabanuka rifatika kandi rikomeje. Mu mwaka 2017, ubushakashatsi bukomeye bwakozwe n'abashakashatsi bayobowe na Hagayi Levin bwasohotse mu kinyamakuru Human Reproduction Update. Bwasuzumye ubushakashatsi burenga 185 bukubiyemo abagabo barenga 43,000 bo mu bihugu byo Burayi, Amerika ya ruguru, Australia na New Zealand. Icyo gihe ibyagaragaye byari bitangaje. Hagati y'igihumbi kimwe 1973 n'ibihumbi 2011, umubare w'intangangabo wagabanutseho 52%, naho ubwinshi bw'intanga zose mu masohoro bwagabanutseho 59.3%. Iyi mibare yasobanuraga ko mu gihe cy'imyaka itarenze 40, hafi kimwe cya kabiri cy'intangangabo cyazimiye mu bagabo bo mu bihugu byateye imbere. Mu mwaka wa 2022, irindi rivugurura ry'ubu bushakashatsi byagaragaje ko igabanuka rikomeje kandi ryihuta kurushaho. Urugero, mu 1973, impuzandengo y'umubare w'intangangabo yari hafi miliyoni 101 kuri mililitiro imwe, mu gihe 2018 yari yamaze kugera hafi kuri miliyoni 49 kuri mililitiro imwe y'amasohoro. Ibi bivuze ko mu gihe cy'imyaka 45 gusa, intangangabo zagabanutseho hafi 52%. Mu ntangiriro benshi bibwiraga ko iki kibazo kireba cyane ibihugu byateye imbere kubera ihumanya ry'ikirere, bityo imyuka duhumeka ikabigiramo uruhare, imibereho ya kijyambere n'imiti ikoreshwa mu nganda. Ariko ubushakashatsi bushya bwerekanye ko n'ibindi bice by'isi birimo kwibasirwa. Mu Bushinwa, ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka 2013 bwerekanye ko sperm count cyangwa se umubare w'intangangabo wagabanutseho hafi 40% mu myaka 30 ishize. Mu Buhinde ho, ubushakashatsi mu 2014 bwerekanye ko umubare w'intangangabo wagabanutseho hagati ya 30 na 35% mu mijyi minini. Ibi kandi ntibisiga muri Afurika no muri Amerika y'Epfo, aho ubushakashatsi butandukanye bwerekanye impinduka zisa, nubwo hakiri icyuho mu mibare ugereranije n'ibindi bihugu byateye imbere. Ibi byerekana ko iki kibazo atari icy'igihugu kimwe cyangwa icy'akarere kamwe, ahubwo ari ikibazo cy'isi yose. Ikibazo gikomeye ni iki? Niki kirimo gutuma intangangabo zigabanuka gutya? Abahanga ntibaragira ku mpamvu imwe rukumbi, ahubwo bavuga ko ari ihuriro ry'impamvu nyinshi zifatanije. Imwe muri zo ni ibyanduza ibidukikije, ibyuka biva mu nganda, imodoka n'ibiva mu bikorwa by'ubucukuzi bwa peteroli byongera imyuka ihumanya ikirere. Hakiyongeraho ibinyabutabire birimo nka lead, mercury na cadmium bigaragara mu butaka, mu mazi no mu biryo. Ubushakashatsi bwerekanye ko abagabo baba mu bice byanduye cyane bagira sperm count cyangwa se intangangabo ziri hasi ho gato, hagati ya 20 na 30% ugereranije n'ababa mu bice bitanduye. Indi mpamvu ikomeye ni imiti
ihindura imisemburo izwi nka endocrine disruptors. Iyi miti iboneka mu bikoresho bya plastike, mu macupa yo kunywa amazi, mu bipfunyika by'ibiryo, mu bikoresho byo mu ngo no mu miti yo mu mirima. Imiti nka bisulfonal na futarate ishobora kwinjira mu mubiri w'umuntu igahungabanya imisemburo, igira uruhare rukomeye mu ikorwa ry'intangangabo, ikagabanya testosterone no kwangiza imiterere y'intanga. Ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko abagabo bafite urwego rwo hejuru rwa bisulfonal mu maraso bagira sperm count cyangwa se intangangabo zigenda gake mu isohora n'imiterere mibi y'intanga. Imiterere ya kijyambere nayo igira uruhare runini. Kunywa inzoga nyinshi, kunywa itabi, gukoresha ibiyobyabwenge, kurya ibiryo byatunganijwe cyane cyane mu nganda, kudakora siporo no kugira umubyibuho ukabije, byose bifitanye isano no kugabanuka kw'intangangabo. Ubushakashatsi bwerekanye ko abagabo bafite umubyibuho ukabije bagira sperm count cyangwa se umubare w'intangangabo nkeya nibura hagati ya 20 na 40% ugereranije n'abafite ibiro bisanzwe. Itabi rigabanya amaraso agera ku dusabo tw'intanga. Inzoga nyinshi zigabanya imisemburo testosterone kandi zigahungabanya ikorwa ry'intanga. Ubushyuhe bwo ku dusabo tw'intanga nabwo ni ikindi kibazo gikomeye. Intanga zikorerwa neza ku bushyuhe buri hasi gato ugereranije n'ubushyuhe bw'umubiri wose. Iyo ubushyuhe bwo ku dusabo bwiyongereye, ikorwa ry'intanga riragabanuka. Kwicara igihe kirekire, gushyira mudasobwa ku bibero, kwambara imyenda ibangamira imyanya y'ibanga no gukoresha intebe zishyushye cyane cyane hafi ya moteri mu modoka, byose bishobora kongera ubushyuhe bwo ku dusabo tw'intanga. Ubushakashatsi bwerekanye ko abagabo bakoresha laptop cyangwa se mudasobwa ku bibero amasaha menshi ku munsi bagira igabanuka rifatika ku mibare y'intangangabo ndetse n'uburyo zigenda zijya ku ntangangore. Stress cyangwa se imihangayiko ihoraho igabanya imisemburo n'ikorwa ry'intanga, ikongera cortisol, igabanya testosterone. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nazo zishobora kwangiza imiyoboro itwara intanga, bigatuma uburumbuke bugabanuka. Indwara zimwe na zimwe z'imbere mu mubiri nko guhindagurika kw'imisemburo, imiyoboro y'inkari n'indwara z'uruhu nazo zishobora kugira ingaruka ku ntangangabo. Ingaruka z'iki kibazo ku bantu no ku muryango ni nini. Uyu munsi hafi 15% by'abashakanye ku isi bagira ikibazo cyo kubona umwana. Byibuze 50% by'ibyo bibazo kamere kiva ku mugabo. Ibi bivuze ko uburumbuke bw'abagabo ari inkingi ikomeye ku kibazo cyo kutabona abana ku isi. Mu bihugu byinshi abaturage barimo kugabanuka. Ubuyapani, Ubutaliyani, Ubudage n'Ubushinwa biri mu bihugu byibasiwe cyane n'igabanuka ry'abaturage. Nubwo hari n'izindi mpamvu nk'imibereho yahindutse n'abagore babyara bake, abahanga bavuga ko kugabanuka kw'intangangabo bifitanye isano n'iki kibazo. Ibi kandi bizana n'ingaruka ku bukungu no ku mibereho rusange. Ibihugu bifite abaturage bake bashobora kuzagorwa no kubona abakozi, kwishyura pansiyo z'abageze mu zabukuru no gukomeza serivisi rusange. Imiryango igorwa no kubona abana ishobora kuzagira imihangayiko, intimba n'ibibazo by'imibanire. Ibi byose byerekana ko kugabanuka kw'intangangabo atari ikibazo cy'ubuvuzi gusa, ahubwo ari ikibazo cy'imibereho n'iterambere ry'isi yose. Ariko nubwo ikibazo gikomeye, hari icyizere. Abahanga bavuga ko hari byinshi umuntu ashobora gukora ku giti cye kugira ngo agabanye ingaruka. Kurya indyo nzima zirimo imbuto, imboga, amafi, imboga rwatsi n'ibinyampeke byuzuye bishobora gufasha umubiri kubona vitamini n'imyunyungugu bikenewe mu gukora intanga nzima. Kureka itabi n'inzoga nyinshi bigabanya imihangayiko byangiza intanga. Gukora siporo bifasha kugabanya umubyibuho ukabije no kongera imisemburo myiza. Kurinda gushyira mudasobwa ku bibero, kwambara imyenda itabangamira imyanya y'ibanga no kugabanya kwicara igihe kirekire bifasha kugabanya ubushyuhe bwo mu dusabo tw'intanga. Kwirinda imiti ihindura imisemburo uko bishoboka nabyo ni ibintu by'ingenzi. Gukoresha amacupa atari ya plastike, kudashyira ibiryo byishyushye mu bikoresho bya plastike no kugabanya gukoresha imiti yica udukoko mu ngo no mu mirima bishobora kugabanya ibyago. Abahanga bavuga ko intanga nshya zikorerwa mu minsi hafi 74, bivuze ko impinduka nziza mu mibereho zishobora gutuma ubuzima bw'intanga buzamuka mu mezi 3 kugera kuri 6. Ku rwego rw'ibihugu
kugabanya ibyuka byangiza ikirere, gushyiraho amategeko agenga imiti ihindura imisemburo no guteza imbere indyo nzima n'imibereho myiza bishobora gufasha gushyigikira ubushakashatsi ku burumbuke bw'abantu, kongera serivisi z'ubuvuzi mu bagabo no gukangurira abantu kwipimisha kare, nabyo ni ingamba z'ingenzi. Intangangabo zirimo kugabanuka si inkuru y'ubwoba gusa, ni umuburo wa siyansi. Ni ikimenyetso cy'uko ibyo dukora ku bidukikije, ku mibereho yacu no ku mibiri yacu bifite ingaruka ku hazaza h'ikiremwa muntu. Iki si ikibazo cy'abagabo gusa, ni ikibazo cy'imiryango, cy'ibihugu n'icy'isi yose. Niba tudafashe ingamba uyu munsi, ejo hazaza h'abana bacu hashobora kuzavamo ikibazo gikomeye kurushaho. Ariko niba twumvise umuburo wa siyansi tugahindura imibereho yacu, tugakomeza ubushakashatsi no kurinda ibidukikije, dushobora kugabanya iki kibazo no kurengera ejo hazaza h'ikiremwa muntu. Ndabashimiye.